Koliko su emocije bitne za uspeh, zdravlje i celosno blagostanje? Istraživanja pokazuju da samo 5% ljudi ostvari svoje ciljeve. Zajednička karakteristika tih ljudi je znaju kako da upravljaju svojim emocijama. Druga istraživanja pokazuju da oko 60% ljudi ne mogu da prepoznaju svoje emocije. Od onih 40% koji mogu, 20% kažu dobro se osjećam ili loše se osjećam. A tek 20% mogu da kažu konkretno svoje emocije. Ali od njih samo 5% znaju kako da na adekvatan način izraze svoje emocije. To su upravo onih 5% uspešnih ljudi, oni koji ostvaruju svoje ciljeve. Imati kontrolu nad svojim emocijama ne znači potiskivati ih, ne znači sakrivati ih, ne znači glumiti, već znati ih prepoznati i znati kako da sa njima se barata, kako da se sa njima izađe na kraj. Pogledaj moj test, to je jedan besplatni mini test na mom sajtu i vidi gde si ti sa tvojim emocijama.